birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Moto mwaba b'Imana mwe bakuri bya bindi bajya bavuga noneho ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mbazaniye yararemereye, arimo basabe gutega amatwi kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane sindi butinde, by the way ndaza gukubita mbangura nyamuneka, ariko ibintu ndaza kubanza mbyinjiremo mbanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ni benshi cyane, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Murangana, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, mu gisagara cya Bujumbura, cyangwa se rwose ahitwa Gitega, hose baba ariyo gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze kuri TV Duniani Kote. Amakuru ni menshi cyane no arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ndetse ni byinshi tugiye kuba tuvuga, ariko kandi twinjiramo. Muraza kunyemera rero nyamuneka by'umwihariko dusuza abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa na Zimbabwe. Tubaye ikaze rwose kuri izi microphone. Duhaye ikaze rero abantu badukurikira bari Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni, ariko kandi bari mu ntara gatatu diaspora, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari rwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzingo na makuru menshi rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinda, ariko direka mbanze ngo amazi mbere yo kujyanga amakuru nyinjiremo, kuko ibyo nje kubabwira nyamuneka birakomeye. Nje kubabwira amakuru aremereye cyane rwose, nje kubabwira amakuru aremereye cyane, aransaba kuza kunywa amazi menshi kugira ngo aze kuba bagiraho neza gatanu kuri gatanu. Ntukureho urushinge rero, by'umwihariko rwose nze nkwibwire uburyo ibintu byamaze kuba ibindi, nze nkwibwire noneho za FDLR mujya mwumva bavuga mu gihugu cy'u Burundi zirinda uwitwa General Neva kugeza amagingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kanze gato kanze. Yes, katwirukanka cyane by'umwihariko sindi butinde. Reka duhita twinjira cyane, twinjiye mu cyitwa impfunyamfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuma twibandaho. Muraza kunyemera dusimbukira rwose hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko twikoze mu ishyamba rya Kibira, rya shyamba rya Kimeza. Mbibwire yuko ubu tuvugana igisirikare cya FDNB cy'u Burundi cyamaze gukorana noneho mu buryo bwimbitse n'icyitwa FDLR. Izi FDLR rero zikaba zikomeje guhabwa imyitozo iremereye cyane mu ishyamba ry'Ikibira, ndetse zifatanyije n'abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hari abamaze gupasinga, tugiye kubabwira imibare ndetse n'itegeko bamaze guhabwa, ndetse n'iby'igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kibemerera. Abantu b'Imana narababwiye nti ntacyo muzamburana, ndaje gato tubisesengure, tubyinjiyemo, tubisobanure, tubabwire ni muzingo. Muraza kunyemera dusimbukire ahitwa mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ibintu byakomeye, ibintu byakaze. Wamenye ko ubu tuvugana drone z'ubutasi z'igihugu cy'u Burundi zimo zigira muri uno mujyi, ndetse ari naho zamaze kuba rwose zitera imboni, zizenguruka kuruta ahandi hose no mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu mwabimenye byose, turaje tubyinjiyemo babwire byinshi, ndetse n'urujya n'uruza rw'abasirikare, mouvement militaire ikomeje kugenda ikorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Yes, turaza kuba tubikomoza, turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru aremereye cyane arimo aturuka muri Coline ya Murangala. Iyi Coline ya Murangala, amakuru namaze kwakira nuko rwose ubu tuvugana nyamuneka ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze guhindura isura. Iyi Coline ari imwe muri Coline ishobora kuza kugaragaramo icyitwa ubugizi bwa nabi, kuko ngo ni Coline ubu tuvugana ngo imaze iminsi igaragaramo abantu rwose ngo batazwi bari kwambara uniformo, ngo baraza bambaye uniforme ijya gusa nk'iya polisi mu masaha nimugoroba, ngo rwose ngo defense zabo cyangwa se bariyeri zabo ukaba utazicaho. Ndaje mbasobanure mbaha amakuru yimbitse kuri ibi bintu. Turaza kwinjira muri CNDD FDD dushwanyaguze, twinjire
mbabwire ibya CNDD FDD byamaze kuba ibindi bindi. Iyi guverinoma iriho mu gihugu cy'u Burundi ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye. Nyamuneka ibintu turaje tubyinjiremo, mbabwira byinshi bigiye bitandukanye ku kijyanye na CNDD FDD ndetse n'amabanga yamaze kujya hanze. Uwitwa Gervas Ndirakobuca, uyu mugabo akunze gutazana kugarika, yikoza mu ibaba ryawe narangiza abwira uwitwa Neva, aramubwira ati nyamuneka ugende gake kuko ibi bintu byose dushobora kuza by'umwihariko kubisesa cyangwa se tukamena amabanga yose yawe. Ese ibintu mwamubizi bimeze bite? Nyamuneka katuze tubyinjiremo. Kugira ngo byinjiremo nyamuneka ibintu ngomba kubinywera amazi. Akuru tuba tugomba kuyanywera amazi rwose. Twirukanse cyane rero njye narababwiye ati sinjya ninda, ariko hagati aho by the way mu kanya gato ndaza kwakira wa muvandimwe usesengura cyangwa se nawe ubagezaho amakuru, ariko akabageza muri bwa buryo n'ubundi dusanzwe tumenyereye kuko bo yibanda hirya no hino ku isi. Nawe rwose nizere yuko rwose mujya mukomeza gukurikirana ikiganiro kugira ngo nawe amuze kuba mumukurikira muri rusange, kuko rwose ndabizi nawe aba ari tayari, aba yamaze rwose kuba yitereka. Rero iyo njye mvuyeho n'ubundi ahita akomerezaho kugira ngo mukomeze muryoherwe rwose n'ibiganiro byacu. Twirukanse cyane rero reka duhera kuri ino nkuru ya FDLR mu gihugu cy'u Burundi zamaze kwigira karakajyahe, zikaba ari FDLR ngo zabeshye kuzamurwa mu ntera n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru namaze kwakira rero atariyo ivumbi nuko ngo izi FDLR byibura ngo mu ishyamba ry'ikibira, muri bya shyamba rya kimeza, ngo hari ibihumbi n'ibihumbagiza byabo, ngo abangaba ngo bakaba bagomba gufasha igihugu cy'u Burundi ngo guhangana n'iza sarambwe ndetse no kurinda umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ngo ibyo bintu bamara kubibafasha ngo nabo bakazabafasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko ibi bintu ubu FDLR zirabizi koko, zizi yuko nyamara izi FDLR ziri mu mashyamba. Nyamuneka mujye mureka tubabwire, nimba mutwumva tubabwire rwose ibintu mubeshywa byose turabizi, amakuru atugeraho hano mukabeshywa n'ibyo bihugu bibabwira yuko ngo bibashyigikiye ngo namwe bizabafasha. Muribeshya cyane. Nyamuneka ibihugu bitabafashije ngo mugume mu bice mwari murimo, ntimwiruke nimuhunge. Ntimwiruke nimuhunge. Ibihugu bitabafashije ngo binafashe Kongo guhangana n'iza sarambwe, ibi bihugu ntabwo bizagufasha. Bayida birakubeshya. Nyamuneka FDLR ibyo mwigira rwose, mushatse rwose aho uri hose wazataha mu gihugu cy'iwanyu. Nimba rwose waranaturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda ugatahuka igihugu nitambaraye, ni amahoro, ni isuku n'umutekano, nta kibazo na kimwe gihari. Ariko rwose kwihisha mu mashyamba ukajya gukoreraho imyitozo abo za kibira, uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se umugabo ngo ni General Neva akakubeshya ati nzagufasha. Nyamuneka ibi bintu uribeshya cyane, nta kintu na kimwe Neva yagufasha rwose. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko no mu barinzi bakomeye b'uwitwa General Neva cyangwa se Special Force y'abamurinda harimo na FDLR n'ubundi zirinda uyu mugabo. Ese ibi bintu mwari mubizi? Bamwe mu barinda perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi habarizwamo na FDLR. Amakuru mfite ngo nuko uyu mugabo ngo bijyananye n'ukuntu rwose ngo izi katanyama asigazibona, ngo asigazizera bikomeye kuruta uko yakizera imbonakure cyangwa se igisirikare cye cya FDNB, kuko avuga ko abagongo badashobora kumugambanira bitewe n'ibibazo bafite, by'umwihariko ngo byo kuzataha iwabo, kandi agomba kubafasha, akizera neza ko ahubwo umunyagihugu mugenzi we ushobora kumugambanira kugira ngo ubutegetsi n'ubundi umugabo abuveho. Izi katanyama rero z'aba FDLR rwose amakuru mfite nuko imyitozo irimbanije mu ishyamba ryo mu kibira, ngo iyi myitozo rwose ngo bakaba bakomeje kuyihabwa ngo na Special Forces z'abarundi
ngo noneho izi special forces z'abarundi zikubaha imyitozo n'ubundi ngo ni bamwe mu babafasha by'umwihariko kugira ngo binjire muri Congo bakarwana, ariko nanone ngo nyuma yaho ibi byose birangiye bamaze kwigarura bimwe mu bice n'ubundi bari barafashe cyangwa se intare zasarambwe zafashe, ngo nazo zikazafashwe zi FDLR kuba rwose zakinjira mu gihugu cy'u Rwanda nyamuneka. Ariko ibi bintu byose rwose ni ukwibeshya, ni kwa kundi abanyarwanda bajya bavuga ati ni ukwikirigita tugaseka. Kuko nanjye buriya nifatiyemo buriya uzi ko zitanyinjirana kandi ndi umusivile, ariko buriya navuze gutya ati nanjye ngiye gufasha igihugu nkakora mu mbarutso, ntabwo zakinjira pe, ntabwo zakinjira. Reka ibi bya FDL tunabiveho kuba bari kurinda uwitwa General Neva ndetse bari no kumugira inama yo gukora ibishoboka byose bagakuraho bakarinda umujyi wa Uvira ndetse bakanakuramo umujyi wa Bukavu ndetse ngo bakinjira no mu mujyi wa Goma nk'uko bajya bivuga. Ibyo reka tureke no kuba tubivugaho byinshi, ahubwo gato cyane tugaruke gato ku magambo akomeye mu kanya gato maze gutangazwa n'uwitwa Gervas Ndirakobuca, uyu mugabo wakunze gutazanda kugarika. Narabivuze ndavuga ati ibi ni igihugu cy'u Burundi cyegira, nyamara uyu Ndakugarika bakuye muri CNDD-FDD bakamukuramo mu buryo budasobanutse. Uyu mugabo ashobora kuzagaruka akagarika uwitwa General Neva cyangwa se akamugora bikomeye. Hari inama imaze iminsi ibera mu mujyi wa Bujumbura, iyi nama ikaba yigaga ku witwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazanda kugarika. Iyi nama yigaga ku witwa General Guillaume Bunyoni umaze igihe kitari gito ufungiye muri gereza ushinzwe kugerageza kudeta mu mwaka w'ibihumbi 2015. Iyi nama ikaba yigaga ku witwa Agathon Rwasa. Iyi nama ikaba yigaga ku witwa Ndahimana. Aba ni abanyapolitiki bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bashobora no gukora ibishoboka byose mu matora dutegereje mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubu tuvugana harabura imyaka 2. Ni abanyapolitiki bashobora kuba rwose bagora uwitwa General Neva. Ni abanyapolitiki bashobora kuba bagora uwitwa General Neva. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nababwira cyo ibyo byose birimo byaba mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Abanyapolitiki bari kubigaho kugira ngo babarimbure cyangwa se babace intege zose zishoboka kugira ngo batabangamira amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Amatora y'abadepite yarabaye, ibyayaranze turabizi, ni ubujura. Nta mudepite washyizweho n'abaturage, ahubwo amakuru dufite mu gihugu cy'u Burundi nuko bashyizweho ndetse bagashyirwaho na perezida w'igihugu cy'u Burundi abifatanyijemo n'ishyaka rye rya CNDD-FDD. Ibi mwari mubizi. Narababwiye nyamara igihugu cy'u Burundi ndababwira ati ibyo kigira ibyacu bizajya hanze. General Prime Niyongabo ni umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo muri Bukasagaze n'uwitwa General Neva bashaka kumumanura mu mapeti. Bashatse kumumanura mu mapeti, biba ikibazo gikomeye. Impamvu byabaye ikibazo gikomeye nuko uyu mugabo yari afite abandi banyapolitiki bakomeye kandi bagombaga gushyiraho puresha uwitwa General Neva kugira ngo atamwirukana, kuko yashatse kumumanura mu mapeti ashaka kumukura mu nzego za gisirikare, ariko ibintu biragorana bikomeza kwanga. Impamvu byanze twe turayizi. Nukuvuga ngo rero amakuru dufite atari ivumbi nuko ubu tuvugana isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD mw'abantu b'Imana mwe, niramuka ikomeje kugaragaramo ibi bintu turimo turumva, niramuka ikomeje kugaragaramo aya manyanga, niramuka ikomeje kugaragaramo ibi bintu turimo turagenda twumva, igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane.
ni ukuvuga ngo ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka nyamuneka ibi bintu mbabwira ndababwira ibi bintu nyamara nkababwira nyamara iyi guverinoma y'igihugu cy'u Burundi nigenze gake, bakorane bumvikane, nibatumvikana nk'uko barimo baragenda baryana, ejo tukumva ndakugarika bimeze bitya, ejo tukumva uyu Reveriyoni kuri umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD nta kintu na kimwe arimo arakora ngo bandi babyumve, ejo tukumva ati umugore wa Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe urimo uratanga amabwiriza, bamwe ntibari kubyumva. Ibi bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ni ukuvuga ngo rero byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa ku bijyanye na CNDD-FDD. Inama zo zikomeje gukorwa, ariko izi nama nubwo zirimo zirakorwa, hari abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, nabo bari gukora izabo, barakora izabo kuri kote imwe, n'abandi bakora izabo. Uko byagenda kose, igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kuza kugira demokarasi igendera ku majyambere, ndetse na demokarasi abaturage bashaka, na za Red Tabara zigata, kuko Red Tabara y'ubwayo ivuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Demokarasi mbi iriho yaravuyeho, hari demokarasi igendera ku byo abaturage bifuza, ndetse kandi abaturage bakunze banashyigikiye, ahasigaye igihugu kigatera imbere. Yes, reka tuve kuri ibi rero tunagaruke gato ku kijyanye na drone z'igihugu cy'u Burundi butuvugana zikomeje kugenda zikoreshwa bikomeye cyane mu bice nka za Uvira. Ngira ngo ibi bintu narabibabwiye, ndababwira nti uyu mujyi wa Uvira bitabaye abarundi wakabaye waravuyemo, kuko ntabwo FDLR wazalendo, ntabwo bazabiroze bishambuki za Mayimayi, ntabwo za Yakutumba, ntabwo za Semusi Nyatura zari kuzashobora kuba zigihagaze kuri uwo mujyi. Ni ukuvuga ngo kote y'abarundi irimo irashyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo umujyi wa Uvira uba ari umujyi navuga ko ugifite ntuza ari umujyi kabisa rwose. Navuga ko ugifite buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo abaturage by'umwihariko bakomeze babe bakirimo na n'ubu. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'isuku n'umutekano, politike na diplomasi. Reka ibigenda duhita tunabivaho, by'umwihariko tugaruke no ku yandi makuru agiye atandukanye. Narababwiye ati ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka abitangazwa. Tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano ukomeje kuzamba, abaturage baracyavuga yuko hari benshi bakomeje kugenda babona bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi. Abangaba ngo bakaba ari bamwe mu bantu bari guteza umutekano muke mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu makoni nagiye atandukanye. Ibi nakomeje kugenda bikurikirana kugira ngo nze kumenya amakuru vipi wagwani bimeze bite, ariko nza gusanga ibintu nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi byakomeye bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ndabizi umutanamu nawe ararekereje kugira ngo mu minota ibisigaye nawe babwire uko situation imeze, cyangwa se amakuru ahari arebana n'umutekano, politike na diplomasi, kuko tuba tugiye kumwakira nyamuneka. Gusa kamanze mbabwire iki kintu: abantu bari muri Coline Murangara, abantu bari muri Coline Mujejuru, abantu bari muri Coline Kinazi, abantu bari muri Coline ya Tongo, abantu bari mu makoni agiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura, abantu bari Gitega, abantu bari muri CNDD-FDD, nyamuneka mucunge neza. Igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'ibyago bikomeye cyane, kandi ibyo byose bishobora kuza guturuka indani muri abo bantu bari muri CNDD-FDD kubw'impamvu runaka. Yes, reka nsijyemo umuvandimwe n'abagira icyo abatangariza. Nagira ngire icyo mvuze kandi ku bijyanye n'ibiri ko birabera muri East Congo, cyane cyane ku mupaka w'u Burundi na Congo Uvira, umupaka wa Congo n'u Rwanda, umupaka wa Congo na Uganda.
kugira ngo tuvuge ibibazo biri kubera aho hantu. Ica mbere turaza kuvuga no gukebura AFC M23 kugira ngo igabe ku biganiro biriko birabera i Doha ndetse na biriya by'u Rwanda bira ku Washington kugira ngo barikanure babe maso kuko bimaze kugaragara yuko leta ya Kongo ibijamwo itavyifuza ahubwo ironderamwo utuntu tw'udutego twayorohera kuba yotsinda muri diplomasi kuko murazi yuko ibijanye n'intambara yo ku rubuga ko batsinzwe kuva kera. Rero biyumvira yuko kuja kwiyambaza Amerika, kuja kwiyambaza Angola, Kenya, Tanzania, Arusha, murazi ko izo nzira yazisiribanzemwo cane, za Burayi, Ubufaransa, Ubushinwa, Uburusiya, nta hantu namwe atagejeje ukuguru arondera uburyo bashobora gutsinda ingabo za AFC M23, ariko bikaba byaramutaye kuba amazi. Rero n'ibi biganiro tubona yuko by'ukuri nta ntumbero, nta mutima mwiza leta ya Kongo ifise yo kugira ngo irifuza ko abakongomani bashobora kubaho mu mahoro bose batekaniwe. Ico gituma rero tugomba gukebura yaba leta y'u Rwanda yaba AFC M23, ni nayo burya erega nayo ni leta izobishika ko leta ya Kivu izovuka. Kandi igikuru no babwira nimba bifuza gukemura ibibazo byo muri East Congo ku mwanya mutoya, niyumvira yuko ibiganiro na leta ya Kinshasa bitogira ico bifashije, ahubwo ko bobandanya igikorwa batanguye cyo kugarura amahoro muri East Congo, mbetse binashobotse muri Congo yose, kuko baramaze kwerekana ko babishoboye nyuma yo gutsinda ingabo zari ziturutse imihingo yose mu bihugu byinshi zije gushigikira leta ya Tshisekedi yananiwe gutunganya iby'igihugu no gushobora kwetablisa ibyo twakwita l'autorité de l'État ahagarukira imbibe za Kongo. Nico gituma Kongo yahindutse indiri z'abagizi ba nabi z'imigwi n'utundi tudombidombi twose twashoboye kwigarurira ibice bitari bike bya Kongo, ku buryo ndetse no munsi tushobora kuvuga yuko leta ya Kongo hari ubutegetsi ifite mu bice byinshi bya Kongo. Rero turebye umuco uburyo AFC M23 yobora hiri, niyumvira ko ibyo bikorwa hamwe byokwira muri Kongo yose, aribyo byoshobora kuba umuti ntakuka w'ibibazo biri muri Kongo bimaze hafi imyaka irenga 30. Turabona ko akigoro ku Rwanda na AFC M23 ndetse no mu bice Kongo ihana na Uganda yuko ibyo bihugu ahubwo ari byo mbona bifite ubushobozi n'ububasha bwo kuba byogarura amahoro mu gihugu ca Kongo, kuko kanatsinda ibibera muri Kongo bigira ingaruka mbi kuri ibyo bihugu. Ico gituma rero nongera kuvuga ndabatera kamo bafati ya mbere, bafatira responsabilité yabiriya biriko birabera muri East Congo ndetse n'ibiriko birabera mu Burundi, bayifateho responsabilité, kuko ibibazo byose biterwa n'intwaro ya Tshisekedi, biterwa n'intwaro ya Ndayishimiye, bizogira ingaruka mbi cyane, kandi bimaze kugira ingaruka mu bijanye mu by'ubutunzi, mu by'imikorere ya EAC, bigatuma rero amaproje ya EAC, ibikorwa bya EAC, porogaramu z'uko EAC yaba hafi ikagira ubutegetsi bumwe, abaturage bakabona kwidegembya. Urabona
kw'ibi bihugu bibiri ndetse Kongo n'Uburundi bibangamiye cyane umugambi wishigwa muri za porogaramu zo kugira East Africa ikora ku nyungu z'abaturage bari mu bihugu bya East Africa. Rero nico gituma ndabateye akamo tibasamazwe na Doha, ntibasamazwe na Washington, ahubwo bamenye ko aribo bafite umuti w'ibibazo biriko birabera muri East Congo. Uti ibyo ubikuye kuki? Urabona ingabo z'amahanga za SADC, ingabo z'Ababirigi, ingabo za iriya migwi y'abamercenere n'ibindi bihugu byinshi nako bitakoze kugira ngo bishigikire biriya bintu byose byari bishigikiye Kongo, kugeza aho biyemeza gushigikira imigwi yagirizwa ihunyabwoko n'itsembatsemba ry'abatutsi, ndetse n'iyindi migwi usanga ari imigwi ihari bashizeho ngo irinde gusahagura amatungo y'ibijanye na za minere mu gihugu ca Kongo. Rero birababaje yuko ibihugu nka SADC, ibihugu nk'Ububirigi bishobora kuza gushigikira imigwi y'inkorabara, imigwi ifite porogaramu yo kurimbura abantu mu bihugu by'ibiyaga bigari. Rero ariko AFC M23 yarahagaze irakubita iyo migwi kugeza aho iyo migwi ita igahunga igasubira iyo yavuye, maze agace ka East Congo katarangwamwo amahoro, katarangwamwo ineza n'imwe, uno muzi tukabona ahubwo amakungu abaza gutembera, abantu barasubiye mu mujyi wa Goma bakidegembya hari umutekano. Rero uyu muco ahubwo ni wawukomeze. Naratangaye cyane Donald Trump ngo agomba za Prix Nobel ngo zuko yagarukanye amahoro muri Kongo, ariko by'ukuri ni bya bindi abarundi tutaramenya canke abirabure tutaramenya, abanyafrika tutaramenya. Iyo abanyafrika bageze ku kintu abazungu baca bacitereramwo kugira ngo bacitirirwe. Iyo Prix Nobel sinibaza ko yari ikwiye guhabwa uriya mu perezida Donald Trump, ahubwo yari ikwiye guhabwa nka Paul Kagame, cyangwa igahabwa nta nanga, cyangwa igahabwa na Makenga, kuko ari bo batumye uno munsi abantu benshi, imiryango myinshi uno munsi itakirangwa mu makambi y'impunzi, abandi batakirara ku nkekera, abantu bari mu matungo yabo mu gace bamaze kwigarurira. Niyumvira rero ahubwo ko abo bantu ari bo bakwiye guhabwa Prix Nobel ariko atari Donald Trump. Rero abirabure ibihugu bya Afrika turakwiye kwikangura kugira ngo ibikorwa byacu by'indashikirwa byoye kuza byitirirwa abatabiruhiye, abatabiseseye amaraso. Hanyuma ku byo u Rwanda na AFC M23 mu biganiro barimo na leta ya Kongo bakwiye kumenya yuko guverinoma ya Tshisekedi ntabwo ari partenaire fiable. Ntushobora kubabwira ubwa mbere burya eregaye urebye abagendero bakuru bapfunzwe muri no minsi Kinshasa, biteye inkeka kumenya nimba by'ukuri Tshisekedi hari igisirikare yoba ategeka cyangwa ashoboye kugiha amabwirizwa hanyuma ngo kimwumvire, kuko tubona nawe nyine atacizeye. Sinzi rero ukuntu ashobora guhereza igisirikare amategeko atizeye. Iriya migwi ya Wazalendo yashizwe uriya n'umugwi munini cyane ugizwe n'abantu effective yabwira ngo boba baruta na effective y'abasirikare bose ba Kongo. Mu gihe rero uriya mugwi uhawe intwaro, ugahabwa amafaranga, ugahabwa ibifungurwa, mbega uriya mugwi wowo ni igiki twemeza yuko Tshisekedi ufite ko amategeko, mu gihe mbona hatari hake uyu mugwi ukunda kurwana n'igisirikare cya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga yuko
Tshisekedi atari umuntu wo kuganira nawe kuko ntacaganza ntacagaba ntacategeka. Icya kabiri ni ugomba kuvuga n'imigwi minini imugwanya umugwi wa Kabila abo bita Kabiliste uriya n'umugambwe ishaka rikomeye cyane ririmo abantu benshi muri Kongo. Katumbi nawe nyene murazi yuko yatibwa amajwi ahubwo yari gushobora kuzana intsinzi muri alliance yari kumwe nawe bari gushobora kuzana intsinzi. Murazi Fayulu ko ari we yatsinze amatora igihe Tshisekedi bwa mbere yinjira ku butegetsi, urumva nawe arafite abantu benshi. Iyo migwi rero yose turabona yuko itari mu ruhande rwa Tshisekedi. Senko ni umugwi w'abarongoye amadini muri Kongo. Abo n'abantu bavuga rekijana kuko n'abantu bari hakumwe n'abaturage, n'abantu bigisha abaturage, n'abantu bashobora gutanga ubutumwa byihuse mu gihugu ca Kongo cyose. Rero abo bantu nabo nyene murazi yuko batari kumwe nabo, uriya mugurongowe na Ambongo urazi yuko utari mushigikiye ibyo Tshisekedi akora. Rero urebye igihugu ko ari kinini ukareba ko igihugu cabaye incontrolable, leta idashoboye kwetabiriza autorité de l'État, ibice binini bitabikontorora, sinibaza yuko uno munsi hari koba guta umwanya n'ivyizigizigi by'uko leta y'u Rwanda canke AFC M23 hari ico ishobora kuronka gushikako mu byo leta ya Kongo yokwemera ibyo ari byo byose. Kandi ibyo ntabwo ari rya mbere leta ya Kongo yemera ubuki kandi itegeka, ikemera ibyo idashoboye, ikemera ibyo idakora. Nico gituma mbona yuko buriya AFC M23 n'u Rwanda batosya bwose ngo hari ikintu bazokura mu maboko ya Tshisekedi. Rero ico no hanura ahubwo nuko bobandanya programa ikenewe ni programa ikenewe si yo gushira aba president canke aba president. Programa ihari ni ibitekerezo byo gutuma muri aka karere ka East Africa amahoro aboneka, abaturage bayoborwa neza, kandi n'ibijanye n'amatungo ari muri ibi bihugu bya East Africa bikagira akamaro abaturage, ahubwo ntibigira akamaro gusa imigwi y'abayobozi iri ku butegetsi. Tukabona yuko rero u Rwanda rwamaze kubyerekana mu gihugu bayoboye, AFC imaze kubyerekana mu gace bakontorora, na Uganda ikataje mu bitari bike byo kugarura umutekano ku isi, ko ibi bihugu bishoboye ico gikorwa cyo kuba boharanira ako gashimwe ka Nobel. Ariko agashimwe ka Nobel rikaze guhabwa umuzungu we yironderera inyungu z'ibihugu byabo, ndetse tuba tuzi ko abo ba perezida ari bahanini bashigikira ya migwi ya terorisme. Murabizi ko raporo zerekanye ko Amerika, zerekanye ko ibihugu by'Uburayi ari byo bishigikira icyo twakwita terorisme ku mugabane wa Afrika. Rero niyumvira yuko leta y'u Rwanda, ndogozi za AFC M23, leta ya Uganda tubatera kamo ko bofata ikibazo mu maboko bakagikemura mu gihe gito, kugira ngo abaturage ba East Africa biruhutse ibibazo byo muri East Africa by'amatambara, kutumvikana. Urabona ko ibibazo byatandukiye guteranya amareta, murabona ingingo Tanzania yarayifashe yo kwirukana abakozi bato bato cyangwa afise business ntonto muri Tanzania. Ejo bizoteranya ico gihugu ca Tanzania n'Abakenya, kuko Abakenya nabazovuga ati aba Tanzania bakorera udukwa duke ngaha duto ngaha, nabo nyene ne basubira iwabo. No mu Rwanda no mu Burundi
no muri Uganda bigenda uko nyene, kandi ya ntumbero ya East Africa ari uko abaturage bakwiye kwidegembya muri ibi bihugu bigize akarere ka East Africa, ndetse bakabona akarangamuntu imwe, tukabona passport imwe, abantu bakagira umwidegembyo, yaba ukora ibi bikorwa bito bito, yaba ukora ibikorwa binini binini, bose bakabona amahirwe yo kuba bo kwiyungunganya bakiteza imbere. Sinzi ko amaleta yacu ya East Africa ahari kugira ngo ateze imbere abateye imbere, ahubwo je nibaza yuko amaleta ya East Africa igikorwa kininiya ari cyo gufasha ba bantu babakene. None mu gihe abantu babakene ari bo botangura kuburabuzwa, gutotezwa, kandi ari bo batanga amajwi mu gihe cy'amatora, simbona amaleta ya East Africa icyo yoba ariko arakora. Cyo gituma rero nongera gutera kamo ababishoboye, afite imbaraga n'ibitekerezo bizima byo kubaka, ari bo bofata iya mbere, nayo ubundi kugira ngo bazokumvikana, bazoja amanama n'abantu bononekaye ubwenge, abantu b'amabandi, babicanyi, b'abajenosidere, siniyumvira yuko ari inzira nziza yo kugira ngo hareke umuntu yoshobora gushikako. Iyo tuvuze ibibera muri Kongo n'ibibera i Burundi ntaho bitandukaniye, byose birasa, nicyo twakwita les etats zananiwe kuyobora ibihugu byazo, ibihugu byananiwe kutunganya ibijyanye n'umutekano, bya politike, bya sosiyali, bya ekonomi, noneho bikagaruka bikagira ingaruka mbi ku bihugu bituranye. Nibaza rero yuko aka kamo koshikira leta y'u Rwanda, koshikira indongozi za AFCM 23, koshikira n'indongozi zo muri Uganda, ndazi ko benshi muri izo ndongozi bumva runo rurimi tuvuga. Nuko nibyo nagomba kuvuga kuri politike, nuko ibintu byogenda muri aka karere. AFCM 23 iyo migwi itatu mvuze niyo yonyine ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFCM 23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe, irashe, ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Kongo yose. Muri cya kiganiro mperukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bo kubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFCM 23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bari barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ibyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe
bakamubwira bati murahubutse nk'uko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afurika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe n'uko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu cya mbere abakongomani bagomba kumenya no